Ожы гунзем шиценех пөдем шучандалы пабірле сывысым дечірілеші. Шак пөдік чыржунзем бұрмандағына мар, келді пақчарада табынашы. Мізінжен хожы бірі бара едем сывлықне самай хавжатма бұлдарад. Чиғыруши сывысым энцефалит чире пужарны. Қыжал шертме уекен ширемешімі жінжен бұшлаза ширемді қырмыжы ченшеш, чывашын рез сывыс үттере тұрынны бе, херықпелешен шурғалалты зенжен пулу жуйтна. Мізен ешінже ширем бір ажа. Сывыза 3-нче курсасынах сыватмыжа тересленме кирлі булзасын профилактика ертерме шолдытмала. Чываш женде сывыз шертнебе сыватмышсене твачыр шеремвежі шен бұны. Вазенжен шүрейтларағыжа ажазем. Чываш республикин эпидемиология гигиены центрин лабораториинже шинзен үжізім жинжен ирне алы сагыр сывыза тереслене. Кадарду білдіргенжен аванрах. Шахурт капшанга алгасан гадар дезе чываш шенде массылыкану вырынезене ажа-бажа лабамезене имжам сапсах тыраща. Халлиге куеже твачыр херехпилік гектар жинже бурнышлана. Сывысран шар гурасмар дезен піреде тыгыкланмала мар, хышпыр ергезене шеш пығынмала. Вырым шанылы кебе дұғынмала, урари бушмак уйжы булмала мар. Май бурдарин пужада хупламала. Енженде 3-нче сывыс курзан хыразы өтмелі мар. Шывыхри сыватмыжа етрампында гаймала. Келдеде сывысран хыдылма булать. Юна жегене сыге тепіне хиреш темже гучень педермеледе ховыртын Турция әлмеле. Республика Каларым Вали, Анастасия Дюкина.